салом алейкум мерҳат, хуш омадед ба барномаи мо. Рӯзи 11 октябр хабарҳо дар мавриди сармохӯрдагии президенти Қазоқистон Нурсултон Назарбоев пахш шуд ва гуфтанд ӯ дар муроқибати пизишкон қарор дорад. То кунун чӣ хабарҳои тоза аст дар робита ба вазъи саломатии президент? бояд гуфт ки ин хабар ғайриинтизор буд, барои он ки маъмулан дар мавриди васиятти раиси ҷумҳури Қазоқистон аз ҷумла сармохӯрдагӣ ӯ хабарҳои расмӣ пахш намешавад. Вале дар ҳоле ки чунин хабар расман ва дар як ҷумла пахш мешавад, саолҳои зиёде ба вуҷуд меояд. Имрӯз намояндаи расмии президент эълон кард ки саломатии Нурсултон Назарбоев нигаронкунанда нест ва гуфт ки раиси ҷумҳур наметавонад ин ҳафта ба Арманистон Озарбойҷон биравад. нақшаҳои дигари ӯ бетағйир мемонад. Ба ҳар сурат суолҳои зиёд дар ин маврид халқ шудааст. хуб, аз нигоҳи шумо чаро расонаҳо ба сармохӯрдагии президент таваҷҷӯҳ зоҳир карданд ва умуман пушти ин беморӣ чӣ меистад? бо дар гузашти Ислом Каримов ки қариб бо Нурсултон Назарбоев ҳамсин ва ба таври мудаввом дар сари қудрат буд, пайдоиши хабар дар бораи вазъи сиҳатии президенти Қазоқистон нигарониҳоро ба вуҷуд меорад, зеро он чизе ки ғайри чашмдош дар Узбекистон иттифоқ афтод, метавонад дар Қазоқистон ҳам такрор шавад. Зеро Назарбоев низ синаш ба ҷой расидааст ва дар сурати марги ӯ метавонад ҳодисаҳои пешгӯинашаванда сурат бигиранд. ин як тарафи масъала. тарафи дигараш он аст ки бо баҳонаи беморӣ Назарбоев худро аз ширкат дар нишасти созмони паймони амнияти дастаҷамӣ дар шаҳри Ереван канор кашид. агар фарзияи дуюм ба ҳақиқат наздик бошад, дар он ҳолат саволҳои аз ин ҳам бештар пайдо мешавад. эҳтимолан дар ин нишаст масъалаҳои муҳим дар миён гузошта мешаванд. бояд гуфт моҳи сентябр Николай Бардюж аз зимни сафараш ба Амрико эълон кард ки Русия пешниҳод дорад نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی در یکجایی در عملیات‌های نیروهای پاسداری صلح سازمان ملل شرکت کنند. بعد از این اظهارات بیشتری‌ها حدس زدند که روسیه کوشش می‌کند زمینه قانونی را برای شرکت احتمالی نظامیان این کشورها در عملیات سوریه فراهم کند، چون که برای روسیه این قلع است که ضربه را می‌خورد به 5 کشور تقسیم کند. گذشته از این ماه اوگوست در نزدیکی مرز ناتو رزمایش گذشت که در آن در برابر روسیه نظامیان و افسران تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان شرکت داشتند. این بسیار مهم است زیرا تمرین ها در نزدیکی لاتویا و استونیا صورت گرفت و اگر همه این را به نظر بگیریم، سببی که نورسولتان نظربایف نخواست در این نشست شرکت کند این احتمال مطرح شدن همین مسئله هاست که ذکر کردم. با جز این چند ماه به این سو مسئله دیگر نیز روز زده است که نماینده کدام کشور نیکولای باردیوژ را عوض خواهد کرد. انتخابی نامزد به این مقام بیشتر روی نماینده ارمنستان و قزاقستان است. Киргизстана или Казахстана. Здесь, я бы сказал, больше идет разговор об армянском офицере или представителе Казахстана. Спасибо огромное за беседу. Спасибо. Ташаккур зиёд барои суҳбат.